برید مهان تماشاوان هجا بلکی نه بیرا و لطی بیرا من مجواره چه گوت بو؟ بگوت بو قد غریب نبینن مظلوم عبدی روجک واره فرماندار گشتی اسده لقال برپرسین ترکیه بلند بجوه لقال رجب طیب اردوغان بجوه لقال وزیر دروایه ترکیه حکام فیدان بجوه یعنی لقال برپرسین دنیین دولتی من قلت بو دما كنتشتكي واتشي بو هيج عجيب وغريب نمينن وايا هفديتنا وان دروجه بدا مظلوم عبدي شد بيجا اشكرت بيجا او امادايا لقال سرو كوماري تركي رجب طيب اردوغان بجفا دبيجا نهاد نافبرا مو تركي دا الشر وستيايا ودانو ستاندنين دنافبرا وانو انقره دا راست هنا مظلوم عبدي جا تلفزيون شمس را قلت دوي سوريا لا مركزي با ننافندي با يعني لید بیجا کسی نه دستلاداری سوریه دکه و یکی قبول نکه. دبیجا دوی هر هرمک لسوریه دوار سیاسی و امنی دا بخوا اداره بکه. گفت پیوستیا ارتش سوریه به هزین سوریه دموکراتیک هست جبر که هست ده هزکه به ازمونه و احتمالا که مثلا دبیجا اگر پرسکریکن هنه چهار سر نبن دبکو لسوری شرکی نافخایی مزن در کفه مظلوم عبدی فرماندار گشتی هسته بحثا گرتین داعش جی کرد گوت نها 10,000 گرتین داعش لجم هزن سوریا دموکراتیک هنه بحزاران جی جوان گرتیان نسورینه بیانینه اف بشک بو جوه هف پیوینا فرماندار گشتی هزن سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی شام دا که ریوبریا خسر ایرو سر سبه جقامشلو درکت و چو شامه او شاند تایبت بریوه بریا خسر یعنی انا کسید ناف دا جه ناگره شاند ویل شامه لگل برپرسن حکومت سوری دانستاندنان بکه و الپش مدبینن شاند جحفت کسان بیکته ایشف یکمین جوینا خواه ویل گل حکومت سوری بیک بینه کی سروکتیا و شاندید که تماشاوان هجا یکمین جاره د دیروکا کردان دا لروج آوای کردستانی اول سوری جنک کرد خانمک کرد سروکتیا شام دا که فرمیا کردی دا که د چن شامه لگل جبوکو با آوای که فرمی لگل حکومت سوری دست به دانستاندنان بکن کیه اف خانما که هند بینن لپشت من فوزا یوسفه سیاست مداره که کرده جنک کرده د دیروکا کردان دا من گوت لسوری بریوه کسی که بفرمی سروکتی شانده که کردی نکریه و نچوی شامه دست به دانستاندنان نکریه و داخوازا مافی کردان نکرنه و یکمین جاره که جنک کرد سروکتی شانده که فرمی یا کردان دکه دو چه شامه بحثا فوزا یوسف دکم او جو گنده چتلیه گنده کی دربیسیه گنده کی روش آوای کردستانیه لحریما جزیره لسر سینوری باکوری کردستانیه جمال باته که ولاد پاریزه ده هر پلاتفورم که کل چید به چل کردستانی چیل دروی کردستانی تکازیه لسر پاراستنا مافین کردان دکه خوک که بالیوزا نتوا کرد بینه خوشکا شهیده کیه و خدان کسایتیه که بهزه فوزا یوسفه هون پشت من دبینن اف خانم کرد ایرو سروکتیا شانده که کردی کرو چون شامه ویلگل حکومت سوریه دست به دانستاندنان بکن طلال محمد سروک پارتی آشتیا کردستانه کدنا و ریوبری خسر در جهد گرن که طلال بخیر هاتی جقامش رو لگل منی شان کنگی لگل حکومت سوریه دست به دانستاندنان که شانده کچوی شامه بله سلام و ریز شنر و جحمو تماشاوان رودا يعني شخوف شاندايا بيشتي ريكافتنا نابرا بريز احمد الشرع وجناب جنرال مظلوم عبدي يعني قالك كوميتا تشي ببن جبو كوميتين جيب جيكرن جبو اف خالق نابرا وان دي بيك بين يك جوان كوميتا اف كوميتا بو بنابي ريبريا خسر هاتي افا كرن اي فيز بالسلغور بردفكي يك بردفكي تيد بردفكن او ياسر سليمان اجانس هوار داخلي دا بو شانت فيز بدركت شامي دوري امد السبد ودس بهفتيتنا بك يعني هفتيت بلكي دس بيغا يعني جلسه كمين
وەکی هەناسکردن بن هەناسکردن ب ji ber hetana tê daxuyanî ji hikûmeta demkî de neketî ya Şamê şanda wan kîne çawayê kîne çawan e baweriya me di sibeyê bê diyarkirin ev mesela hanê. باشە شاند هون نزانن ئەف شاندا ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve wekî nava wê yanî nava wê grupê de cih bigire ku gel Kurdan dest bidan û standina bikin kîne ew yên ku nûnertiya hikûmeta Sûriyê bikin. Rastî tê agahî cemetin û hetana haj wek got jî tiştekî fermî ji hikûmeta demkî nehatiye diyarkirin. Yani şand wê serokatiya kî bi wê de yani beşê siyasî bêgumanê beşê siyasî be. Bes kîne hetana em nizanin. Kek Talal ev şanda ku çûye Şamê wê daxwaza çi bike? Wê çi gotûbêj bike? Niha yani ji xwe dîsa jî ez vegerim li rêkeftina navbera Ehmed Şerع û General Mazlûm Ebdî ew rêkeftina hanê hinek xan hinek girêdayî vê şanda hanê. Girêdayî bi rewşa herêmê Bakur û Rojhilatê Sûriyê girêdayî proja rêveberiya xweserî dosyeyên sereke hene gerek bi rengekî acil yani bi hevdûr guftûgoya bikin ji bo çareser bikin. Yek meselê perwerdê ya di dua meselên sînor meabir adin meselê nift û gazê ev yani وقت بيتشي تشتين هريمي باكر رجلات سوري آدن جي چاوا ريبابريا خسر سازية ريبابريا خسر چاوا تبلي سازيين حكومة سوريا دم كيبك يعني سازيين فرمية دولة سوري بيكرن يعني مثلا قالك دوسية هن بفدور بيني قاشكري دوسية محكمة دوسية عقارات دوسية سجل مدني وجوازات يعني أبانا قالك عاجل أفدوسيانا بيشارة سركرن يعني هفديتنا جربه هفديتلن هاتن كرن تكلين هاتن كرن نبرا شاندي هناك تدي شاندك جه حكومتها دمكيات حسكي لي بس تشتكي فرمينا دركتون تبريار ما هاتي سندن دباوريا مد سبب بيديار كرن يعني سر انجامي گفتگويا قد نبرا وند چاوا بيديار كرن لغور و ادبيم ومثلا بيديار كرن يعني بريار بيستندن يال هفكرن بيكرن يال هفكرن يكرن باشە لەگۆر تەخمینە تا شاندا شاندەکە دنجی هەیە کاک تەڵانەوە ئەم بەحسا شاندا ku nûnertiya rêveberiya xweser dike dikin lê şandeke din jî heye gereke ew jî nûnertiya Kurdan bikin yanî xwe serê min de mesele hinekî tevlî heve bi rastî niha wê di şanderin Şamê re dest bidan û standina bikin şandek wê enekesetê de cih bigire ev şanda enekesetê de cih bigire ew ê kengî were avakirin يعني حطانا هاجي مسألة أدبيم يعني مثلا تكنيكية حطانا شان أدبيم حاضرة يعني جبو ويبل جنما هني هرب حكومتها دمكين نقاش بقلي بس أفشان دا كردي جدايج بيشان داري ببريا خسر جبر روشاري ببريا خسر أفشان دا جوهر بحكومتها دمكين قفتوبويا بكن حمو كستيدي يعني كرد العرب السريان أشور جبر له شان دا بپرانی هات آواکرین جو وان مثلا نقاش بکما شان دا کردی گریدای بخاله که سرکه ریکفتنا نابرا بريز احمد الشرع جنرال مظلوم عبدي بو كرد جواكا كسركي د سوري دي وقرك ما في وي يه دستوري وكهوي د سوريا بيشروج دي يعني بباراستن او بوي خالي اف شاندا كردي هر في مسألة نقاش بك يعني شاندا كردي باش اف شانداجي دچا اف شانداجي داخوازن کردان لشامی مناقشه ناکه گوتو بیج ناکه افشاندا کو ایرو چیه شامی نه باوریا مد يعني افشاندا گو بنافر ريفبريا خسر تشتين جريداي تايبت بريفبريا خسر يعني ريفبريا خسر جي لروجافاي كردستان يعني ريفبريا خسر كردان نجدايه راست يعني ريبابريا خسر افشاندا هاني نكار رنگ سوري بگشتي بدي ديار كرن ها شاندا كردي نتوك سركات سوري دي دما گو گفتگو بشاندا كردي بكرن وهفديتن بيدانين ومسألة دستوري ومسألة ما في كردا او لهفكرنا هاني رنگا سوريا بيشروج تي ديار كرن لانه كرد نتوك سركي الكلكا نتوى عربي اما ريبابريا خسر نج ما في وي ما في كردا يا ما في بيكاتيه دين نقاش بكجبر سازيه نبا ريبابريا خسر روشا ريبابريا خسر روشا هريم باكور رجلات سوري وين نقاش بكن باوريا مد شاندار ريبابريا خسر نكار رنگ سوريا بيشروج ديار بكن باشا كاك طلال يعني افري وبريا خسر آلين دنيا سياسي جي لو دري هنا مثلا انا كسي وبارتين انا كسي جي نافچين ريبريا هنا لروجافاي كردستان هنا سبر ريبريا خسر يانجي اف كسن ريبريا خسر اداره دكم ريبا دبن
دما پیش تا آماده نه آلیین دنیین سیاسی جی بخن ناوا خواه یان جی وی ریوبری تسلیمی رادستی آلیین دنیین سیاسی جی بکن پیدایش دیده نهاد فرد يعني باوريا مدى حرد وشانده ودفي كاريد هفدو تمام بكن يعني دما جو شاندا كردي تشو وقفتو جويا بحكومتها دمكير هاد كرن لهف كرن سر خالن سركات دستور سوريا هاد كرن رنگ سوريا بيشروش هاد ديار كرن يعني سوريا كان نافندي بسوريا كان نافندي بتشاوبه قاوا جو او قفتو جو بسركت رنگ سوريا بيشروش هاد ديار كرن وباندورا ويل سر روشا هرم باكور سوري بكرن وروشا سر ريبابريا خسر قالوا ريبابريا خسر وقت بروجا وبمن دناف بروجا نهدي يعني سوريا كان نافندي بنقها ويري ريبابريا خسر دما جو مشروعيتك سياسي بيستندريا دستورك التوافقي نافينا شاندا كردي شاندا حكومه ادم كيده ريبابريا خسر دب برچاكش في جبي اعتراف دستوري اعترافك سياسي دما جو بكرن باوريا مد هريما ما ببا هريمك او لا استقرارك سياسي بكرن بيبومان برادر ما انجمان الشمالي كردي وتبلي ريبابريا تبلي ريبابريا هات كرن ويشغل جريدانا اي جريدانا روشا سوريا نو بكرن عند بجارتن بكرن دبره ما اعترافك سياسي بكرن حكم ذاتي محلي ب سيستمك فدرالي بتشوب باوريا مد يعني حمو بارتيين كردي وبيكاتيين قلت هرم الجيان دكن برنجا كي فرمي جو انتخابات ديمقراطية بيشروج بكرن أبايا قرداي بدام سندنا حرب وشاندايا حرب وشاندت باوريا مد أنجام وي هفتو تمام دكن وبهفتو قرداي قال لك إسباس طلال محمد سروكي بارتي آشتيا كردستانيش باجر قابشلو سلام